Ek is Robbie Marshall van Kelson Volkswagen uit Naag en vanoggend is ons hier by DF Malherbe Hoërskool in Port Elizabeth om hulle te ondersteun op hulle sportdag. Hello, it's Johan here from Kelson Volkswagen Utrecht. Thank you DF Malherbe for the invitation to be here today, that we can show you the all-new T7 Combi. With a 125 kilowatts and with 390 Newton meters torque. We brought you the new Caddy panel van with its new features, and we offer commercial solutions and fleet solutions, and we brought our trusted Polo Vivo. Baie geluk DF Malherbe met julle 70ste jaar verjaarsdag. Lieflike sportdag vandag, baie mense. Julle het 'n uitstekende job gedoen vandag. Ons is van Kelston met ons lieflike voertuie, by ons varieties wat ons uitstal vandag. Kom besit ons gerus by VW Kelston uit Naag. Ek is JP van der Mesh. Jy weet waar om my te kry.